ririya jambo ryakoze ibintu byinshi tudafite umwanya wo kubijamo. Icambere akimara gucikana gusa Bibiliya ivuga ngo umwenda ukingirije ahera ngo warasadutse ucikamo urasaduka. Hari ahantu ntihagaze hinjirwa. Umutambyi yagaze hinjiraho rimwe gusa ku mwaka. Habaga isanduku yabaga haba kerubi babiri, iyo yinjiranaga ibyaha, iyo yinjiranaga ikosa yarafaga, nta muntu wabonaga ngo abeho. Ariko abatambyi babaga bari mu cyumba cya kabiri, hari imirimo yakorerwagamo tudafite umwanya wo kwigarukaho. Bari aho ngo baje babona umwenda ukingirije ahera, babona uracitsemo kuva hejuru ugera hasi. Abatambyi barirukanga, abatambyi barirukanga, baravuga ngo sinzi ikintu kibaye. Ngo aragenda mu bikuzimu asura abantu bose, asura abera bariya bari bazutse niho turi, areba imva zabo, aganira nabo, arababwira ngo uwo mwari mutegereje, uwo mwafuye mutegereje, uwo mwafuye mutarabona ni jewe uyu nguyu. Ngo aragenda agera no mu mva z'abandi batizera, arababwira ngo igihe mwari mukiriho ntabwo mwigeze mwumva. Hari abahamya benshi, hari abigisha benshi, hari abarimu benshi bavuze ndi mwumva. Mugiye gucirwaho iteka. Ica gatatu, Satani ari nguyaraha ngo aje kugira gutya, abona arakurikiwe, ati wewe ufite ziriya funguzo wari wafunguje ikuzimu, mumbikeyo izo funguzo ndazishaka. Kugeza zitaye arazirekura, umwami arazitora, wamare kuzitora arazizukana. Niho yabwiye Yohana, aramubwira ngo dore mfite ifunguzo ngo zarupfuna kuzimu, ngo dore ngizi ndazizamukanye. Mfite ifunguzo dore ngizi zarupfuna kuzimu, ngizi ndazifite ndazukanye. Nimuhumurike babyeyi bacu, nimuhumurike ba mama, nimuhumurike bashiki bacu, nimuhumurike bana bacu, nimuhumurike ba papa. Ifunguzo yarazizamukanye, ni uzifitiye, arazifite izarufuna kuzimu. 27 umurongo wa 51. Bibiliya yavuze ngo umwenda ukingiriza hera cyane, urusengero utabukamwo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitara birameneka, ibituro birakinguka. Intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazugwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu mugwa wera, babonekera benshi. Umutware utwara umutwe. Warangije wakoze. Ngaho genda mu Bifilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Filipi, urwandiko Paulo yandikiye Abifilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Umurongo wa 5. Yego. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ubwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, tiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, tiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Amen. Komeze rwo ku musaraba nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari byo mu ijuru cyangwa ari byo mu isi cyangwa ari byo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Nuko mwumve ko tubakiriye kandi tubishimiye, buri wese yumve ko tumwakiriye kandi tumunezererewe. Umutwe w'ijambo ryacu uyu munsi ni itangazo. Ni umutwe w'ijambo.
itangazo riravuga ngo Yesu yazutse. Umutwe w'ijambo ni itangazo rivuga ngo Yesu yazutse. Nari nifuje ko tugira undi muvuga butumwa uvuga uyu munsi, ariko ashobora kuba yafatiriwe ntari hano, ariko naza nizaba nsigaje iminota 5 ndayimuha, nisigaze iminota 10 ndayimuha, ariko nico nifuje kandi atanaje nanone itangazo naritanze. Pasaka ni ikintu kinini cyane twayibayemo, havuzwe amagambo menshi ya Pasaka guhera kuwa gatanu twarahanga. Pasaka batubwiye insiguro yayo, ico ivuga, insobanuro yayo. Biravuga ngo nugucaho, kupita juu, kunyuraho. Pasaka batubwiye Pasaka yo muri Edeni, sinyigarukaho. Bavuga Pasaka y'Abayuda, sinyigarukaho. Izo ni Pasaka zibiri zaratambutse. Batubwira na Pasaka ya Yesu ya gatatu. Hari ya kane izaba kuri uriya munsi wundi dutegereje, ubwo Yesu yavuze sinzongera gusangira namwe, sinzongera gusangira namwe ngo kumbuto z'uyu muzabibu ngo nkereka hariya kwa data. Niyo izaba ari Pasaka isozereza izindi. Umwana w'umuntu yaracunguwe, agenda acungurwa buri munsi, ategereje kuzacungurwa. Nukuvuga ngo umuntu acungurwa gatatu. Twaracunguwe, tugenda ducungurwa buri munsi, dutegereje kandi kuzacungurwa kw'imibiri yacu. Isezerano rya kera rizavuga ngo nguriya Yesu araje. Umusaraba n'ibyiringiro by'isezerano rya kera. Umusaraba arico cigisho cyacu cya none. Babigarutseho ejo narishimye cyane, abavuga butumwa bacu babivuzeho ibyo twashoboraga kuvuga n'ibyo twashaka kuvuga babivuzeho, nta mpamvu zo kubigarukaho. Twavuze ngo abahanuzi ba kera babonaga Yesu, uwanyuma yamubonye Yesu ageze ku musaraba, kuko hari imisozi ibiri yagoye Abayuda muri kino gihe. Nimba Abayuda benshi batizera, nukubera ikibazo cy'izero rya kera rivuga imisozi ibiri, izivuga umusozi wa Golgota, ikavuga n'umusozi wa Mizeituni. Ku Bayuda bananiwe gutandukanya imisozi yombi. Babonye Yesu avuka, babona Yesu arakuze, babona akora imirimo ye, barasabona kandi bari bamutegereje nk'umwami, babona arabambwe. Hazamo confusion, kuvangirwa nimba ariko nabyita, baravangirwa. Bari biteze umwana wa Dawidi, umwami w'Isiraheli uzima ingoma y'iteka ryose. Twabivuze kuwa gatanu Yesu yagiye i Yerusalemu avuyigarira inshuro 4, ariko inshuro ya nyuma yarababwiye ngo uru rugendo tugiye ntirusanzwe. Twabigarutseho cyane kuwa gatanu. Aragenda muri rwa rugendo, yavuze inshuro yahagaze inshuro 3. Aravuga ngo uru rugendo ngiye murutandukanye na za ngendo zindi 2 3 zabanje, kuko urungiye ntituzagarukana namwe. Nzashika, nzafatwa, nzicwa, ariko ku munsi wa gatatu nzazuka. Yesu aragenda, twarabivuze ko yagiye ahaye yuzuza ibyanditswe. Kuwa gatanu twabigarutseho, agenda yuzuza ibyanditswe ngo arogere Betifage, asanga hari icyanditswe muri Zekariya atari yasohoza. Aravuga ngo ngomba gufata break kagisohoza. Twakigarutseho, arinjira muri Yerusalemu, abantu bari aho ngaho bose baravuga ngo bya bindi birabaye ibyo twari twiteze. Umwami arinjiye muri Yerusalemu, umwami arinjiye muri Yerusalemu. Iyo Abisirayeli babonaga ko umwami yinjiye,
buri wese afite icyo yagombaga gukora. Nibwo ababyeyi ngo bazanaga ibitenge bagashira mu nzira aho Yesu anyura, abadafite ibitenge, abadafite imyenda ibiri bakabasha kwitwaza byibura bakazana amashami y'imikindo kugira ngo buri wese agire icyo yakora mu kwinjira ku mwami. Yesu ngo arinjira gusa irembo bifuzaga ko yinjiriramo si ryo yinjiriyemo, yinjiriye mu rindi. Bifuza ko yinjira mu irembo ry'ifarashi, yinjira mu irembo ry'intama. Bifuzaga ko aje kwa Pilato, aje mu rusengero. Abamama n'abana hanze barimo baririmba impundu zinjiye muri Yerusalemu bavuga ngo hozana hozana, ngo arahirwa ngo uza mu izina ry'Uwiteka. Yesu yicaye hariya mu rusengero akora umurimo. Mu cyumweru cya nyuma twavuze ngo ni wiki y'amapinduzi, icyumweru cy'impindura amatwara. Ngo yicaye baramubwira ngo ese ahantu wicaye abana n'abagore hanze Yerusalemu yose yayiririmba ngo hozana hozana, ngo ahirwe uza mu izina ry'Uwiteka. Ko baravuga ngo umwami yaje kandi wicaye hano kurakora iki? Genda ubabwire rero baceceke ko ntacyo baye bakora. Yesu yamababwira ngo abandi baceceka amabuye ngo azaririmba. Abandi baceceka, bari abagore bari hanze nibaceceka, abana bari hari nibaceceka, amabuye ngo azabivuga. Yesu urugendo rw'umusaraba rubarotangiye, hariho byinshi tutari buze kugarukaho. Twarabyumvishije cyane umunsi w'ejo, n'ubu dukomeje kubyumva. Urugendo rw'umusaraba, Yesu arazamuka ku musaraba, ariko ikiza kishimisha cyane ku musaraba Yesu yabambweho. Umusaraba wari muremure, simvuga ngo Yesu yari mugufi, ariko umusaraba nyine wari muremure cyane. Kandi imisaraba yari myinshi muri kiriya gihe, nta mwanya dufite wo kuyigarukaho. Hari mu gihe cya Yesu hari imisaraba 5, ariko y'uburyo butanu nyine butandukanye. Ariko uriya ni umusaraba wa Yesu, uriya ni uwa Yesu. Kiza kishimisha, Yesu ntiyabambwe ku musaraba mu gice cyo hasi. Petero we yawubambweho nawe nyuma ya Yesu, awubambwaho, ariko aravuga ngo ejo abantu batazanitiranya na Yesu, jewe mu mbambe muncuritse. Ariko Yesu ntiyabambwe acuritswe, yabambwe ahagaze. Muririmbyi yaririmbye neza cyane ngo yabambwe ngo yarangije kuzo kuducungura. Icyiza kiri aho ngaho, amaguru ya Yesu ntiyise hasi, umutwe wari hejuru hariya. Mushaka muze muri uriya musaraba, ushaka reba uriya, ushaka reba uriya. Umutwe wari hariya, amaboko nyine ari hariya. Hasi hano hari gutyo, hasi y'umusaraba hari gutyo, igice cyo hasi cy'umusaraba cyari gutyo. Icyo byashaka kuvuga, uriya muririmbyi yaravuze munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu ngo niho nza nifuza guhora mpagaze. Bari baseze ahantu Yesu ari ku musaraba hariya, ibirenge bye biri aha ngaha, arabambwiriye hejuru. Nababwiye ngo yarahagaze, hari hasigaye ahantu hano hasi aho nahagarara, aho mbasha guhagarara, ibitonyanga by'amaraso bikagira icyo bimarira. Yesu yagusigiye aho ugomba guhagarara, aho wahagarara ibitonyanga z'amaraso ye bikeza ibya. Yohana yabivuze neza, igice cya mbere umurongo wa 29 yaravuze ngo nguyu mwana w'intama, tazama mwana kondoo wa Pasaka, nguyu mwana w'intama w'Imana wa Pasaka, ngukuraho ibyaha by'abari mu isi, ukuraho. Ndagarura ijambo rimwe ahangaha, nyabuneka. Hari abantu bavuga amaraso y'inuma
bagakeka ko ari inuma ziri iwacu. Oya, ntabwo ari ziriya numa abantu bazanaga bakavuga ngo bakene ngo bari baragoye ngo birirwa birukanga ku misozi bafata inuma. Oya, ntabwo ari ziriya numa, ni ingunde zingiza abantu batunze. Nizo zari ziciriritse umuntu wese yabaga agafite, kandi utagafite umuntu kuguheza mugenzi we byabaga byoroshe, kagiraga agaciro gakeya cyane. Uzasanga arizo umunsi Yesu bamujana mu rusengero, abandi bana babakire babashoranaga n'amafizi y'intama cyangwa ihene y'inka n'ibindi nk'ibyo, ariko Yesu ngo bamujananye n'utunuma tubiri. Utunuma nshatse kuvuga ni ingunde, kuko nta bushobozi ababyeyi bari bafite. Reba imva yiwe, tugiye kugarukaho nimba bishoboka. Imva yiwe Bibiliya ni igitangaza. Bibiliya zivuga ngo imva ya Yesu yari yarahanuwe ko azahambwa mu mva z'abakire. Urebe Yesu wagiraga ikanzu rimwe, mureke ibyuma tujane. Yesu wagiraga ikanzu rimwe akagira kamba mbiri, ariko Bibiliya yari nusoma Zaburi yakubwira ngo azahambwa mu mva z'abakire. Yesu ngo amaze gupfa hariya ku musaraba, imva itaraboneka, kandi n'abigishwa yari afite bamuhunze. Mvugo ngo azahambwa mu mva z'abakire, maze ngo haza kuza abagabo babiri bari abigishwa ba Yesu mu ibanga, uwitwa Yosefu wa Arimateya, ngo yari umuntu w'umukire wakataraboneka, ngo yari yarakoresheje imva yiwe azahambwamo mu rutare. Yari bazisije urutare amafaranga kuvuga ngo bakora imva yiwe mu ibuye, imva yiwe azahambwamo. Maze ngo agire gutya, abona Yesu arabambwe hariya, kandi yaramukundaga cyane. Abona Yesu arabambwe, abona noneho na ya kanzu yiwe imwe yaratunze yagiraga, bayishize hariya, bayikoreye ubufindo. Ikurasa ubufindo simbizi, bayifindiye kugira ngo barebe umuntu uri buyijane. Agatuza kiwe kari gutyo, kakenda kiwe bakamukuyeho. Baba we, umva umwana w'Imana, umva Imana umuremyi, yihangana akihangana naho akenda kamwe yari yambaye bakamukuraho barakajana. Aramubona, abona uburyo bamushinyaguriye, abona uburyo bamwishe, abona uburyo bamuteraguye amacumu, abona amahwa, ikamba ry'amahwa ari muri mu mutwe. Biriya byose abyitegereje yumva agahinda. Areba aho baza guhamba Yesu biramuyobera, aravuga ngo nibutse kuko hari imva yanje nari narateguye zahambwamo, imva z'abakire, imva z'abishoboye, imva z'abantu bakomeye. Ayiva imbere, baragenda basaba umubiri wa Yesu baje kuwuhambamo. Sindagera hari Yesu aharejo babuzwa amakuru ye. Yesu ngo bamukoreye umusaraba, umuvuga butumwa wacu wejo yatuye ngo yekoreye umusaraba, yikora umusaraba arawujana. Nagize amahirwe yo kureba, yo kugera ahantu Yesu bamukoreye umusaraba kwa Pilato. Ariko mbere ko yikoreye umusaraba yari mu ntege nke z'umubiri zigitangaza, intege nke z'umubiri zigitangaza. Byatumye yikubita hasi, hahamagarwa umusirikare umunyafurika muri Nigeria. Hari n'ubu nugira amahirwe yo kuja muri Israeli, iyo wabonye umwirabura wese bazavuga mu Nigeria. Iyo wabonye umwirabura wese bazama bahamagara Nigeria, kubera uriya musirikare wakiriye Yesu umusaraba. Yesu umusaraba mutuye hasi ku mpamvu zitanu. Yikubise hasi kubera impamvu zitanu. Impamvu ya mbere yarashonje, inzara nimbi.
nyuma y'ibiryo bya Pasaka Yesu ntigeze abona ikindi kintu cyo kunywa, ntigeze abona icyo kurya. Yesu yarashonje, yarafite intege nke. Icya kabiri, yarafite ibitotsi. Sinavuga ngo yaramaze amajoro angahe, ariko yarafite ibitotsi. Ijoro ryose ntiyari yigeze ahuza ingohe. Yaramanutse aja muri Getsemani. Ngo ava muri Getsemani abahuye n'abamufata. Abamufasha mujana kwa Ana. Ana amwohereza kwa Kayafa. Kayafa amwohereje kwa Pilato. Pilato amwohereje kwa Herode. Herode amwohereje kwa Pilato. Yamwohereje kwa Pilato. Pilato ashitse, kuko ejo baratubwiye kandi n'ukuri, baratubwiye ngo Yesu ageze kwa Ana mutamzi, ngo yaramubwiye ngo ese ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu ngo araceceka. Tubwire nimbura umwami w'Abayuda tugira icyo tukumarira. Yesu aricecekera, atekereza kumucira urubanza, abona bitoroha. Hanze bafite abafana benshi, we ntiyabashaga guca urubanza rutari rwo gutera amabuye. Nimbwa ngo yamutera amabuye, ahubwo amabuye aratugarukira. Reka ndwikureho mu transfer aje kwa Kayafa. Singiye kuja kuvuga bare abantu bombi, bare abagabo bombi. Kayafa nawe ngo mubaze aricecekera. Gira tuvuga kuri ibirego baye bagushinja, ati reka da, aricecekera. Ati reka tumuhereze kwa Herode. Niho mu gisirikare bakoresha imbaraga zose, aragira icyo avuga, ngo ashike naho araceceka. Bigeraho Pilato avuga ati se ko bashinyangura umwami w'Abayuda? Ati nawe urabivuze, nako gusa nawe urabivuze, nawe urabihamije, mu bahamya babyo nawe babayemo. Mugahe gatoya umugore araje abwiye Pilato ngo naraye ndyamye, mbona inzozi nijoro zimbwira ngo uriya utagira icyo umukora, utagira icyo mutwara. Pilato arareba, imfungwa iri imbere n'inzozi zaje, ndakora iki? Namucira urubanza ni ikibazo, natamucira urubanza ni ikibazo. Aravuga n'ubundi n'umunyagalilaya, reka mutume kwa Herode. Bigaragara ko Herode yari aho ngaho hafi, yari afite biro yiwe. N'uwigalilaya, Herode ari hano n'uwigalilaya, reka mutume wiwe. Aragenda ngo mbere gushikana ho araceceka. Herode arareba, arabyitegereza, aravuga ngo ibi ngibi ningira icyo mbikoraho biragaruka bigira icyo bintwara. Ati reka da mzikureho mwohereze kwa Pilato. Pilato nico gihe ubwa kabiri yanditse iriya nyandiko mu ndimi zitatu. Mu ndimi zitatu arandika ngo Yesu umwami w'Abayuda. Abayuda bati reka hindura gatoya gusa uvuge ngo Yesu wigize umwami w'Abayuda. Pilato aravuga ngo ibyanditswe ko turihuta tugere hariya mu itangazo ryacu. Yesu hariya twavuze ngo yikubise hasi kubera impamvu zigera kuri 5. Iya mbere yari yambaye ikamba ry'amahwa. Icya kabiri yarashonje. Icya gatatu yari afite ibitotsi. Icya kane yari yahagaze, yararushe, umubiri warurushe, yahagaze cyane mu rukiko. Nababwiye ngo ni mu ijoro rimwe gusa, kwa Ana, kwa Kayafa, kwa Pilato, kwa Herode, kwa Pilato. Ijoro bari yakeye. Akirwa urubanza mu gitondo saa 3 guko agomba kubambwa, amaze amukorera umusaraba. Ngo arogera hariya rero yikubita hasi, bahamagara umunyakurene, umusirikare w'umunyakurene Nigeria, yikore wa musaraba awugeze Nyabihanga, awugeze ahandi abarindi baturirimbi. Ya saa 3 babanza gukora akazi kabo kose, ibi nibi ngo bije kugeza saa 6. Sinshatse kuvuga isaha kuko si wo mwanya wayo. Bigera saa 9 Yesu mu nyuma y'amagambo 7 yavugiye hariya ku musaraba yose ku rutonde. Nababwiye ngo ejo baratubwiye ngo ibihe byose Yesu yaracecetse,
ariko ku musaraba ntiyigeze aceceka. Ku musaraba niho yavugiye, kuko niyo yari amahitamo yiwe ya nyuma. Areba abantu babe bamushinyagurira, wakijije benshi, natwe ikiza aho ngaho, natwe udukiza aha ngaha. Areba abantu bari uko mushinyagurira, bamutera amacumu, bagira gute bamupfura ubwanwa n'ibindi bene ibyo ngibyo. Yamavuga ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Data asaba Imana, asabira abanzi biwe, asaba amugirira nabi. Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ibisambo bibiri, kimwe cyari mu kuboko k'ubumoso, ikindi kiri mu kuboko k'uburyo. Icyo mu kuboko k'ubumoso kivuga amagambo aremereye, aravuga ngo narinzi ngo twagize umugisha guhura nawe. Narinzi ngo twagize umugisha, no unaniwe kwikura ngo natwe uhadukure. Urinde urusaku badusakurizaga, uri umwana w'Imana, uri umwana, none ubumana bwawe bubaye yewe amana. Mugenzi ngo ahamwumva gusa, ngo arangize, ngo yamubwira ngo wewe nanje ngo ko tuzize ibyo twakoze, wewe nanje tuzize ibyo twakoze. Wari kuyunguye ngo ndaco yakoze. Bega byiza, uyu nguyu ntaco yakoze, nta kibi yakoze, ntiyatukanye, ntiyarwanye, nta kibi yakoze. Aragaruka aravuga ngo mwami ndabizi kuzagaruka muri bwa bwami bwawe, nubwo twacumuye, nubwo twishwe, ariko data muri bwa bwami bwawe umunsi uzagaruka, nibishoboka uzanyibuke. Ahindurira nationality ya hejuru ku musaraba, niwagaruka uzanyibuke. Oh haleluya. Yesu aravuga ngo apana ejo, apana umwaka utaha, apana kera, none mu kanya gatoya uradakubana nanje muri paradise. Mu kanya gato gusa, mu kanya gato gusa. Gukira, gukizwa, kwakira na kanya gato gusa, no guhindukira mu minota mikeya gusa. Mu kanya urabana nanje muri paradizo. Titugenda mu yandi magambo irya gatatu, irya kane, irya gatanu, oya nta mwanya tuba tubifitiye. Ariko irya gatandatu agihacunaguzwa gusa. Satani hayamureba gusa, amwitegereza, avuga ngo watsinzwe, ibyawe ndakigenda, ngiye kuguhambira, ngiye kukuboha, ngiye kukurangiza. Yesu abaramutunguye, abaramwemeje, aravuga ngo birarangiye irya gatandatu. Mugiharanze twasimbye hariya ku mpamvu z'igihe. Irya gatandatu Yesu aravuga ngo birarangiye. Satani ngo akora ibirori, Satani ngo akora ibirori, ati birarangiye nyine. Akazi kiwe, imirimo yiwe, ivuga butumwa ryiwe, gukiza abantu, kuzura abapfuye, kwiyongerera abayoboke, birarangiye. Satani ngo yari muri ibyo birori, arimo ategura ahamwinjiza, ahamubika. Ijambo rya karindwi abarabatunguye ngo mu maboko yawe data, mu maboko yawe w'Imana yanje we, niho nshize, niho mbise ubugingo bwanjye, mu maboko yawe niho mbubise. Ijambo ngo ryatunguye isi. Bibiri iravuga ngo amaze kuvuga iryo jambo ngo akakata roho, ahita acika. Yamaze kuvuga ngo mu maboko yawe, kuko yarazi ko byanditswe ngo mu maboko yawe data nuhanshira, ninaje mu maboko yawe umwanya wari wo wose uzandekura. Ririya jambo ryakoze ibintu byinshi tudafite umwanya wo kubijamo. Icambere akimara gucikana gusa, Bibiri iravuga ngo umwenda ukingirije ahera ngo warasadutse, ucikamo urasaduka. Hari ahantu ntihagaze hinjirwa. Umutambyi yagaze yinjiraho rimwe gusa ku mwaka. Habaga isanduku, yabaga haba kerubi babiri. Iyo yinjiranaga ibyaha, iyo yinjiranaga ikosa, yarapfaga. Nta muntu wabonaga ngo abeho. Ariko abatambyi babaga bari mu cyumba cya kabiri. Mu cyumba cya kabiri hari imirimo yakorerwagamo tudafite umwanya wo kwigarukaho. Bari aho ngo baje kubona,
babona umwenda ukingirije ahera babona uracitsemo kuva hejuru ugera hasi. Abatanzi barirukanga abatanzi barirukanga baravuga ngo sinzi ikintu kibaye. Bazana ibuye rinini amaze ngo barishiraho, barangije ngo bahomeshe ubushishi. Ni ibintu bifata cyane kurusha ikoro. Amaze ngo barahomesha ibyo byose ngo bashaka ngo Yesu atazuka ngo bashaka ngo Yesu atazuka. Barahoma, bazana abahanga bo guhoma ibuye bashizeho, bahomesha ubushishi kugira ngo Yesu atazuka. Bazana abarinzi. Bibiliya ntizivuga ngo ni bangahe. Ari umuntu uheruka kumbwira ngo ni 600, oya, ngo ni 600, oya, ntabwo ari byo. Ntibazitiranye n'amagambo. Hari ijambo Yesu yigeze kuvuga ngo nshatse kurwana, yaribwiye Petero ngo nahamagara legiyo imwe yabagigizwe n'abasirikare b'Abaroma 600. Ariko naho yayivuze ntabwo yayivuze hara mu gashamba. Bazana abarinzi bo kurinda imva, batabigishwa nubwo twashizeho ubushishi, bashobora kuza bakabukuraho, bagakuraho ibuye, bamara bakajana uyu murambo bakavuga ngo yazutse. Tugira abasirikare baje kuharinda, barinda itangazo ryacu ridahita. Imana nabyo hari mu ntego zayo kugira ngo bafashe abantu guhamya ibyo kuzuka k'umwami wacu. Umunsi wa mbere isabato ibirabaye ku mugoroba wo kuwa gatanu. Isabato ibirabaye abantu kuwa gatandatu abantu biriranwa umushiha, biranwa umunaniro, biriranwa abigishwa aho bicaye batereranywe, ntibazi icyo gukora, ntibazi icyo kuvuga, ntibazi aho baja. Bamwe batangiye gutoroka, bamwe bageze i Galilaya, nta byiringiro. Nubwo yari yababwiye ko azazuka, ariko ntibari bazi uko bizagenda. Yewe humura, Imana ntizibura inzira yo kugutabara, yo kudutabara, yo kuntabara, yo kugutabara wewe. Imana ntizikererwa. Cyangwa udatekereza niho izohereza marayika wayo mu gatondo ka kare. Isabato ivuyemwo mu gakerera ko ku cyumweru, agakerera k'uyu munsi. Abagore bari barambiwe, abamama beza, abamama. Baragenda baravuga, nabo ntibari bizeye ko Yesu azuka, ariko baravuga ngo uko biri kose uwapfuye akabambwa ni umwami wacu. Reka dushake amavuta ahumura neza, kwarabora, kwaranuka, tugerageze kumenaho urukundo bakundaga Yesu, urukundo bamugiriraga. Tuje kumenaho amaze ngo baramanuka. Bishoboka ko bari batatu, umwe yavuze batatu, undi avuga babiri, undi avuga umwe. Bafite impamvu ariko sibyo tugiye kujamo. Ngo baramanuka ariko ngo bafite ikibazo kimwe. Bavuga ngo ese ko turaba mama, imbaraga zacu ari nkeya, ninde udukurarura rutare kugira ngo umubiri wa Yesu tumene haya mavuta, ukomeze uzanagaho umurokeza, ninde udukuraho ibuye? Ngo bagenda bahe bazibaza, ariko ijuru ryari kumwe nabo. Mukanya gato bakihagera gusa, bagiye kuhagera, bahageze gusa gutya. Icyo ushoboye uzagikore, icyo udashoboye ukirekera Uwiteka. Icyo bari bashoboye ni amavuta bari bayazanye, ni uguhaguruka mu ngo zabo bari babikoze, ni ukugenda mu muhanda bari bahazi,
bahageze bari bageze kuco badashoboye. Bibiliya iravuga neza ngo malaika w'Uwiteka ngo akashuka, malaika wa Bwana akashuka aramanuka ngo yikora rwa rutare, yikora rwa rutare. Ntibigeze bamufasha, ntibigeze babwira nimumfasha ahangaha, oya, yarafite imbaraga zibasha kurukuraho wenyine. Ararwikorera asiga imva irangaye, asiga imva irangaye, yasize imva irangaye. Igihamya cya mbere cyo kuzuka kwa Yesu, yasize imva irangaye. Ntiyigeze urutare kandi aho yarushize ntawarukuyeho, n'amagingo ye ngaya uvugana namwe yarukujejeho amaboko. Ararwikorera, marayika ararwikorera. Iyo agutabaye aza yikora cya kibazo cyose utamufashije. Iyo agutabaye abagutabaye iyo agutabaye umuryango uzuceceka, na Kivari ziceceka, Uganda ziceceka, Afrika ziceceka. Iyo aje aza nkawe n'umunyembaraga, n'Imana ishobora byose, n'Imana y'ibihe byose, n'Imana izi byose. Aramanuka yikorera ryabo, arishira ku ruhande. Bibiliya iravuga ngo aryicaraho. Bibiliya yaje niko imbwira, uje kureba ni yawe yanje zivuga ngo aryicaraho, yicara kuri ryabuye. Ntabwo yihuta, ntaharaka afite, aryicaraho. Areba izo abagore barimo bakora, barimo barira batese, umwami wacu dufite amavuta, umurambo we uri he, bawujanye he, bahe barira. Marayika ntiyaceceka, arababwira ngo ntawuri hano, ntawuri hano, yazutse, ntawuri hano, ntawuraha, aho mwe mumushakira ntawuhari, yazutse. Nimugende mubwira abigishwa ko yazutse, ndetse na Petero warayimwihakanye, nawe mugende mubwire ngo duhurire i Galilaya. Yazutse, ntari hano, yagiye, ntari hano, ntakiri mumva, yazutse. Bibiliya yavuze neza ngo muri ico gitondo kizuka, muhira zaririmba neza cyane. Yaririmba afashe igitabo, bavuga muri zira ndimbo zo gushimisha. Mu gitondo kizuka habayeho ngo yarazutse. Ntari hano, yazutse, yagiye. Mugende mubwira abigishwa na Petero, mumubwire nawe kuko yazutse. Amaze ngo baragenda. Mukanya gato babagezaho ba Petero bikingirani. Yemwe bagabo, muracicaye ahangaha, muracyarimo mukora iki? Umwami yazutse. Abagore barahamagara umwami yazutse, abagabo bicaye, indumwa zicaye, abagore baravuga ngo umwami yazutse. Muricaye, umwami yazutse. Amaze ngo bisubiramo, bamaze kumva aya makuru meza, ngo bisubiramo. Amaze ngo barirukanga. Yohana wari muto muri bo, wari ukiri mutoya, ariruka ngo asiga Petero. Yari akiri mutoya, yari agifite imbaraga nyinshi. Amaze ngo ashike imva ni igitangaza, itera ubwoba, ngo atangira kurunguruka, noja kwinjira kinjira nibitijirirwa byangendekera gute. Muri ako kanya Petero we ngo bagezemo wari ukuze cyane, yibuka nawe kuko bamaze kumubwira, yibuka kuko yamwihakanye wa munsi, rya joro yamwihakanye, arashasanzwe hone ko ararunguruka ati yewe subira inyuma jewe. Iwe ngo arinjira ngo arasesura kugira ngo arebe uko bimeze. Petero aremeza ngo koko yazutse, reka tugende cyo guhura nawe i Galilaya. Bibiliya ivuga neza cyane, Pawulo yabyanditse neza, yavuze amagambo meza Pawulo cyane.
yaravuze ngo uriya yari Imana yicaye mu bumana bwiwe, yari yicaye mu bumana, yicaye mu ntebe y'ubumana, ngo ariko ngo aza kwitegereza ngo abona kwicarana n'Imana, abona kuguma mu bumana, ngo atari ikintu cyo kugundirwa. Kwitegereje yandebye, yarebye isi yacu, yarebye Uganda, yarebye Kongo, yarebye u Rwanda, yarebye biriya bihugu byose, ngo aravuga ngo naguma kwicara hano bariya abantu be barimbuka, si ikintu, ngo yemera ngo kwigira ubusa, ngo yambura ubumana yambura ubumana. Ziriya ntambwe zine nuzireba ahangaha, ngo abanza kwambura ubumana, arabwambura, yambura ubumana. Kwambura ubumana, intambwe ya mbere Yesu yateye, kuvuga ngo umuntu ashaka kuzamuka mu gihe Imana ishaka ko tumanuka. Umuntu ashaka kuzamuka mu gihe Imana ishaka ko tumanuka. Yesu yambara ubumuntu. Paulo yavuze ngo nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yari kwabwira abi Filipi, nimugire umutima wari muri Kristo Yesu wamanutse kwambura ubumana. Cya kabiri ngo yemera kuba umuntu, yemera kuba umuntu kuba umuntu urwara, umuntu usonza, yemera kuba umuntu. Iyo ni intambwe ya kabiri. Iya gatatu yemera no gupfa. Iyo ni iya gatatu, ko ziramanuka zose, ko ziramanuka. Kuba umuntu, turi mu kurwara, tukaje hano hirya ku bitaro bino, byanga hariya tukashaka za prive hano, za clinique, byanga tireka tuje Mbarara ko turashaka kubaho, byanga by'iburogera Kampala byakwemera, Kampala yeme hano nta bitaro bikiba hano mu Bugande, tuje mu Rwanda, tuje muri Kenya, byagera aho ngaho tireka da. Umurwayi umwe yageze muri Kenya hariya ku bitaro bimwe ndashaka kuvuga, ariko agenda atari wahashaka cyane. Washika bwiye muganga ati, muganga ntabwo wanyandikira ngo nje mu Buhinde nje kuvurirwayo, reka mivuge ni kuri Agakani, ni ibitaro biri hariya Nairobi kandi iby'Abahinde. Umuganga aramubwira atewe, hari ikintu kitagutangaza, nuko ubu ngubu no kwandikira, ariko washika hariya mu Buhinde mu bitaro akaba nje kwakira hariya. Yumva ibintu birakomeye, ati ngaho mvura. Yaramuvuye aragaruka, ari mu barimo batanga ubuhamya hafi yaho narindi. Yego ko turavuga uburyo ibitaro bigenda, ariko we yemeye, ntiyigeze ashaka na transfer, yihitiyemo gupfa. Igitangaje ngo ahitamo no gupfa urupfu rw'umusaraba, urupfu rw'ibivume, urupfu rw'abagizi ba nabi, urupfu rw'umusaraba. Bibiliya irabivuga neza ngo avumwe umanikwa ku giti, avumwe umanikwa ku giti, avumwe ni Bibiliya byanditswe. Aravuga ngo ngiye kubika ivume. Iyo nimwe mu mpamvu zatumye agenda Getsemane gusenga, mbika ivume koko, ariko nabyo arabyemera, kuko marayika ngo yaraje ngo amusubizemo imbaraga ati emera kubika ivume mwana we, arabyemera. Ntiyagarukira aho. Iyo ni intambwe ya gatatu. Iya kane ngo yemera no guhambwa, aje hariya munsi y'isi, arahambwa hariya, araryamishwa neza. Abakecuru barahamya bati yapfuye nguri ari mumva. Nimugoroba yahambwe, munsi wundi ukurikiyeho yiriwe mumva, mbere yuko uriya munsi ugera. Imana kwirareba gusa. Intambwe ya mbere yayikoreye mu ijuru, iya kabiri ayikora nk'umuntu, iya gatatu arapfa, iya kane nguriya aremeye ajyanye no mumva. Imana ngo zira ntambwe ko ari zine ngo izirebe, irazemera. Iravuga ngo
urahekeje hawe, reka nane nkora hanje. Icambere Bibiliya avuga ngo yabanje kumugira muzima mu bapfuye, yabanje kumugira muzima mu bapfuye. Abapfuye bose bari hariya, irabanza kumugira muzima muri bo. Ngo aragendagenda mu bikuzimu, asura abantu bose, asura abera bariya bari bazutse, niho turi. Areba imva zabo, aganira nabo, arababwira ngo uwo mwari mutegereje, uwo mwapfuye mutegereje, uwo mwapfuye mutarabona, ni jewe uyu nguyu. Ngo aragenda agera no mu mva z'abandi batizera, arababwira ngo igihe mwari mukiriho ntabwo mwigeze mwumva. Hari abahamya benshi, hari abigisha benshi, hari abarimu benshi bavuze ndi mwumva. Mugiye gucirwaho iteka. Ica gatatu, Satani ari nguyu araha, ngo aje kugira gutya, abona arakurikiwe. Ati wewe ufite ziriya funguzo, wari wafunguje ikuzimu, mumbikeyo izo funguzo ndazishaka. Kugeza zitaye arazirekura, umwami arazitora, mwamare kuzitora arazizukana. Niho yabwiye Yohana, aramubwira ngo dore mfite ifunguzo, ngo zarupfu na kuzimu, ngo dore ngizi ndazizamukanye. Mfite ifunguzo, dore ngizi zarupfu na kuzimu, ngizi ndazifite, ndazukanye. Nimuhumurike babyeyi bacu, nimuhumurike ba mama, nimuhumurike bashiki bacu, nimuhumurike bana bacu, nimuhumurike ba papa. Ifunguzo yarazizamukanye, ni uzifitiye, arazifite. Izarupfu na kuzimu arazifite, arazitwariye, ziri mu maboko ye, arazifite. Ngo amare kuzibona, Imana iramuzura wa munsi, ngo iramuzura. Ngo amare kumuzura, Bibiliya yavuze neza, ibya bitare byari zamenetse, bari bakiri aho ngaho, bari bagitegereje. Bagiye babona umukino ifirimbi yari itaravuga yo kurangiza umukino mu kanya gato cyane, babona arazutse. Ngo azuke arabakumanya bose, nimuze ngo tubanze tugire ibirori, muri Yerusalema mu gatondo ka kare, mu gatondo bagira ibirori, banyura muri Yerusalemu. Abantu bamaze kuzuka, bagenda babona, umuntu akabona wa wundi warayagiye, ababuze banyirasenge bakababona, ababuze barumuna babo bakababona, ababuze abana babo bakababona. Haba ibirori bidasanzwe muri Yerusalemu muri cyo gitondo. Yariko yimbura paradiso. Nyuma y'imisi 40 Bibiliya iravuga ngo Imana iramuzamura. Noneho ku manywa y'ihangu bakora urugendo rutoya, narugenzemo nagize umugisha. Bakora urugendo rutoya hariya muri Yerusalemu, ngo bageze kuri ya musozi wa Elayono. Amaze ngo arabasezera, arazamuka. Imana ngo iramuzamura imbere y'abahamya 120. Imana iramuzamura, bamubona azamuka gahoro, bamubona ntiyagenda muri serwakira, amubona gahoro uko yazamuka, babibona bararoha. Bibiliya avuga ngo ibicu ngo biramwakira, ahabwa isubahiro umwami w'abami. Ngo agere hariya hahandi yamburiye ubumana, niho twasomye harya yamburiye ubumana. Iyo ngo asanga ya ntebe iracari gutyo, asanga ya ntebe nta kintu kiyiriho. Ngo aragenda yicara kuri ya ntebe. Imana ngo iravuga ngo hahandi wamburiye ubumana ndaje mbukwambike, ngo imuheza n'izina ngo riruta andi mazina. Ngo amavi yose aba Trump babujisa amahoro muri kino gihe, amavi aba Putine, amavi aba runaka, abagiye n'abakiriho n'abazabaho, amavi yose. Ngo indimi zose, hatabayemo kwiga Icyongereza, hatabayemo gushira mu Gifaransa, hatabayeho ngo indimi zose ngo zihurize hamwe zivuga ngo Yesu Kristo ni umwami. Zihurize hamwe zivuga ngo Yesu Kristo ni umwami.
uwazutse ni muzima, ntakiri mumva yazutse, ari mu ijuru, ari mu ijuru, ni umwami wacu, ni umutanzi wacu, nuza wicara tunihira iminiho utavugwa, arayari bugaruke kuza kutujana, arayari bugaruke. Uramwiteguye? Uramwiteguye? Igisambo twavuze, igisambo cyaravuze ngo uzanyibuke mu bwami bwawe, ngo uzanyibuke. Si ngombwa muri Kongo iwacu, si ngombwa muri Amerika, si ngombwa mu Burayi, bari mu gusiga visa bakagenda, tukabaherekeza hano, visa ziri mu maboko, kuko umwanditsi yavuze ngo wampamagara naka kuko wawushatse mu maboko ya ntizitegereza ngo ngere muri Amerika wacu, oya ntizivuga ngo ari arahana aho ahamagariye nawe uzatwinjira. Umwami w'abana, igisambo kiravuga ngo uzanyibuke. Yesu yamavuga ngo none urabana hari mu paradizo. Ndakwifuriza kubana na Yesu, atari muri paradizo gusa, mu mutima wawe, mu muryango wawe, mu mirimo ya buri munsi. Bana na Yesu kuko yarazutse. Imana idufashe kandi Imana